соттордун туура чечим чыгарды. Элдин экөө сүйлөшкөн боюнча туура чыгарып берди. Ошону туура чечти. Мен абдан ыраазымын бул соттон. Мыйзам түрдө өзүнүн жеке аттуу кысым китебин жеке менчик мураскер болуп турган кысым китебин өзүмө чечип беришти. Бүгүн акыйкатты карыздык чындык бар экен. Сотубуз калыс чечти, жалкагандар biz bardığımız razı olup durabız. Uşul yerden ben bir sözlü koşumçalanıp gelmiştim. Ben özümdeki bir aylık hükümette Aksakallar Sotu'nun terakası olup 30 yıl işletmeli. 30 yılın içinde şın duşan menen vardık meselelerde ak dilim menen çeşip yürütmeli. Bürok, razı olan kişini ben kulağımdan ukan yok mu? Bürok ben özüm bugün sotlarına razısılık aytıp çıkıp veriştim. Direktör boyunca ayta geçsek, yüzden aşağıdan javaplarını çoğaldı. Elüde çaktısı şu proseske katışıp, koyulgan talabı boyunca sottordu egiliktör жеңишине жетишти. Ayta geçetilen ise bu prezident tarafından koyulgan reforma, sottorдун reforması boyunca koyulgan sistema жакшы иштеп жатат деп ayta geçsek болот. 5 yıldan beri çürkap жүрдү келет. Акыйкат бар экен. Акыйкат бар экен биз азыр жабылганча ушул жагы сүйүнүч менен чыгып отурабыз. Ушул составга ыраазычылык билдиребиз. Чындык бар экен. Өтө ыраазыбыз. Кубаныч менен иштерде ийгилик, дайым чындык ушундай болуп жүрөбүз. Эки тарапта болуп, актык бар жеңет деген туура экен да. Чындык жеңди. Туура чечим чыгаруу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Облус соту төрагасына.